hayi ngithi ngingene ku freeway mhlambe ngizothola icar edlulayo ngikhombe ngihijack ngingene kuyo hayi ngihambe lapha ngizwe sebalokhu badubula la ngilibele bathi hey stand fast pa bona kusuka idust pa bona kusuka umlilo ngithi le bar zangidubula manje ngithi ngiyabheka une bar helicopter eboshiwe la yangikorola libe liyangikorola ifaka into engathi umhelmet la it stand fast ngime lapha ngiyibheke le bar ngiyababona bayehla njengama parachute yo bayehla ifili ya basondele bathi ngilahle AK ngithi ngilahle AK ngibona nayo so eDanyane uya kanjani because 31 years iminyaka ebhaya is it because of the pile upping yama crime abhaya or ukwetshwa icrime one ngikwetshwa ama crime abhaya ya kusho ukuthi ngingena kahle ngemord imordi ku haste cisha amabhuna ethu nge-AK mangicisha amabhuna ethu ngidubuleke mina ngisale kusini mangibona ukuthi icar sehambile kusho ukuthi sirofa isando mari sisemafemini le car isitshelwe ngayo ukuthi istop sayo isuka kophila sikholiyo yenza isando seyigcwele hayi bese thina sithi alright ithi sibheke ku first suwe na Grassmere ithi mayifika ngase Southgate sithi sibhemele shaya icar thina siye isando ukuthi sithole la kusho ukuthi la kumele njengale gate engene kulo nempinje encane kusho ukuthi kunama security thina mele masifika la sibamba ama security sigqoka impahla zama security kube yithi sicontrol igate sazi le style sifika kwamampela bengiphethe impintshi yami abathi uFred wase township bebambiza uRodo uthatha umntwana kubochiwo uKhensana uchiwo Silothwala unengcosi naye Fred hlale 18 wathola 70 noma ngizothola leminyaka so masifika la sibamba ama security kunale board ababhalisa kulo sithathe le board sigqoka amakepi sigqoka impahla sigqoka ama top izimoto yemali mayifika imoto yemali ibhaliswa yithi abanye abafethu sebakutsila abo Orlakao nabo Pule Orlando hayi sign angena amakati la esitshelwe ukuthi ipaka khona thina sipake kule line next door ama outalele lapha ibus lethu livuliwe mari alijumpisi ukuthi khipha ama city wonke aphumile 2.5 icaravel phumile ama city wonke kundlalwa iChevette nemiqamelo la ama outalele nama AK ukuthi maliza kungabonakala idriver kungabonakala umuntu bacabanga ukuthi alibhasi lipakile bafike bapake la next door ngabaqeda nje ukuvula emuva nathi sisuke egate sisuka ngamasimba lapha kule room lama security i-guard room sesithatha ama AK siza siyagijima abafethu bayavuka ekarini khomba lelo siya offload akusho izime kanje sithatha amasaka sijela ngapha siwa lapho siya reverse siyaphuma masizophuma kanti nayi backup sebafonile kusho le car lezi umuntu osinike le car akasibhekelanga ukuthi le car ziba yi2 grand ziza ngesikhathi esi1 le ishiyenye somewhere ya Russia yazala thina sesibambele sizitshela ukuthi asesiqedile mase siyaphuma naba labantu ene laba baza neescort akuvese kube enye igungu sivese sitshelana sithi bafethu silweleni ukuthi ibhasi liphume thina sigureni ibhasi liphuma udriver shaya ibhasi besiphethe omunye udot masipala besiphethe intwana benga bantwana Orlamono yase Diploma phezone 5 le ntwana ngumthimbani kusho ukuthi beyenzela imoto ichakalaka
ya hayi imoto boyizwa ilibe lingekho kodwa bowuzwa la emotweni sokunuka ichaka lakhe ngathi iyabila way le mntwana beyiphendula ngakhona inkari la ntwana beyiphiwe ya kusho ukuthi ngathi nje le ntwana ulesma ada wesithungu ya le ntwana hayi umono ishayele la bhasi kusho ukuthi imali yophuma lapha aliphume ngamasimo phume selilahla isibuno ngapha nangapha laphuma mbi thina la sibamba ama position sesiyagura ke thina kukhala umgaga ya libele siyatshelana bafethu makudubula thina sikhulumeni makudubula labantu sikhulumeni ukuthi hayi bafethu yilabantu ya siyatshelana bafethu labantu asibabalekeli asikureni sibaqisheni labantu sambeni sifuna ukulandelwa ngasemuva ya bathi hayi bafethu hayi gcine ngigijimisela inye ibhunu ngilibona kusho ukuthi walele lingidubulile nali casheni so shayekile lo sikhathi sengishayekile hayi ngishayekile ngithi bafethu mina sengidubulekile ngithi mina lele lingidubulile ngilibonile nali la licasheni ekhaya but manje thwele umphethu kungitsa ngithi hayi mphethu mina ngiyakulo ngiyalicisha lingicisha hayi tiliyavela ngishaya ikipani leli ngapha eceleni bengigcina ngitshela umphethu or lamtsamayo woka ngithi alibheke hayi woka kanti nala akasalibhekanga woka selimshayile angibonanga mina limshaya ibullet la shishirezana azange lingene limshaya wafeint uzitshela ukuthi bamcishile ulele ngibona nge-AK mina ihlele esandleni ngithi woka bamcishile mangifika lapha ngithi ngithathe AK ngibona avula amehlo ngithi imphethu khambana sangibhekanga kanti ubani ogada ibheki yami athi mphethu sorry mphethu ile barbate yangicisha mphethu bheka ngenzeni ngithe imphethu ngiyabona nakusekagcwele igazi esana yabona ngasendlebeni ngithi mfana cishe la kwenzela iskesh lephunu ngithi ayithi ngilicishe mina ngoba nali ngiyalibona hayi athi ungalicishe thwele upha sambeni ngithi ayithi ngilicisha ngeke silishiye mphethu angilishaya shaya ikipane kusho liphuke njengedlaza ya shaya ikipane ngilibone ligcwala istrati ya ngithi hayi sengilicishile asambeni hayi kanti ikari seyihambile mphethu woka khona yena mina ngiphelelwe amandla woka makathi ubheke emuva sengisele ethwele uphi mphethu angisakwazi ukubhaya mina ngiphelelwe amandla mfana ushaye kuphi nendawo ngishayela esana lingena laphuma ya lingene laphuma hayi ngithi mfana mina angisakwazi ukuvaya ngihlale hayi ngizwe ukuthi angathi amandla yabuya ngisukuma ngihamba ngigcina sengibona hlangana nezikari zama traffic ziya kusini khala ama siren angithi phama uphephela ngokubona sowuvela hayi ngithi ngingene ku freeway mhlambe ngizothola ikari edlulayo ngiyikhombe ngihijack ngingene kuyo hayi ngihambe lapha ngizwe sebalokhu badubula la ngilibele bathi hey stand fast bona kusuka idust bona kusuka umlilo ngithi le bar zangidubula manje ngithi ngiyabheka unebar helicopterni eboshiwe la iyangikorola libe liyangikorola ifaka into engathi umhelmet la it stand fast ngime lapha ngiyibheke le bar hayi ngiyababona bayehla njengama parachute yo bayehla ifili ya basondela bathi ngilahli AK ngithi ngilahli AK ngibona nayo bathi hey gooi weg ry vuurwapen ngithi niki ikipani gooi weg ry vuurwapen ons sê jy doodskiet ngithi hayi is beter jy moet my doodskiet wat is beter jy moet my doodskiet hey die fucking kaferebel nie hoor basondela basondele baze bafike bangithathele lapha bayithathe esandleni bangiphushe bangilalise phansi thatha izandla bangikhafe bangincane ngigcine la angithi ngiyabheka hey
khanye ilayite kinje la ebusweni mangithi ngiyabheka ngifasiwe inyawo ngikuphi la bangitshela isecurity baba wena uboshiwe kusini ula eGarden City besiku-operator la etheatre manje sikuse-hodi ehodini ya ngihamba nabo bani ngiboshwe nabo bani hayi baba wena utholakala uyi-1 yinto ongasiza ngayo ukuthi usinikeze laba kade uhamba na bafuna kimi labantu ngithi dlala bafuna kimi kanjani labantu waye nina ningazibambelanga bona angithi nina namaphoyisa ya manje wena uzosiza sifuna labantu bonke laba bahambe nemali ngoba imali ithathiwe kuleya ndawo imali yephi manje awazi ukuthi benyothatha imali ngithi mina bengiyomaketha kuleya firm ngcine mina bathi mos baba utholakale nge-AK ngithi AK bayidobhe kulabantu bebabamba inkunzi bayiletha kimi manje bangazongisukela labantu yebani badobhe i-AK ya mos wena statement that time ngabhalisa nje yeah yangixoxela le phoyisa nalamanesi la ehodini bangixoxela baba wena kuthiwa ubulala amabhunu ayithu uthubani obulala amabhunu bathi wena ngithi wena udubulo bani uyamazi ngithi mina ngazi ngizwe kukhala isibhama kulebele kudukore ngiduthulele abantu bebabamba inkunzi or amaphoyisa ngazi ngoba bokuliwa la so thina besizomaketha kuleya firm ngoba sizoba leya firm iyaqasha athi hayi baba ngithi phela maningayizwa lento kusho ukuthi sengiyokhuluma ekhona bathi ku right lifika straight la ngale court vele straight qale kufike bona bolangmani bathi hayi yabona mase sokufika lezi ngithi mina ngikwazi ukukhuluma ngisakhulumi-ke sengikhuluma ngamasayi nezandla ayithi manje ngiyabona lazi yaduma two yamamordi ngiyazibuza yile amamordi ayithiwa amabhunu ngizowabhekelwa bani bathi baba uyakwazi ukukhuluma ngithi ngasibhala i-statement ngithi sikunika ipenu nephepha ngithi banginike ubhale ngo-left ngibhale bozomaketha ayi bakwade bafa bolangmani ithini le njalo uthi bekazofuna umsebenzi lapha yena amaketha athi blood card fokonde ngisho ngentama mina ngeke ngadubuleka mase sekuliwa lapha khala isibhamu ngadubuleka ngazi ngidubuloba uhlalaphi ngithi ngihlale zo ithini address hey ayabona bathathele phepha bathi hayi siyakhona ezona sisafuna ukuphequlula lapha ukuthi singabuya nani engayenza ukuthi isitshele ukuthi lo muntu ubamba inkunzi mhlambe nezibhamu ezinye singazithola hayi mina ngikhona la hayi hleli la ayi mangithi ngiyabuza kulene manje sister la enyaweni athi ayi baba asazi bathe singakhumuli ya ichendeli bathe sikubophe kanje ngoba bathi wena mhlawumbe ungenzeka ubaleke yabona for le case ukuthi ubulala amabhunu ayithu mhlawumbe ungacabanga ukubaleka mayemele uye court ngithi bafethu nakho umuntu useyenza iflop cabanga ama-out imali ayenzeki nakho bathi imali ayitholakala kusho ukuthi ihambile le ntwana umono nebhasi nama-out nanka wabonakala kusho ukuthi kuboshwe mina ngi-1 phezulu we-9 ngithi hayi ngcono shuthi sengizomela le nduku yalabantu hayi ngizwe-ke bathi hayi khona abantu abazongibona babavumele babuze lo rhata khona abantu abazombona bahamba neloya iloya ithi bayangena bazombona sebabavumele babanikile hayi mangithi ngiyabheka hayi ngene olady ngene umntana asedladleni hayi ingene imeli hayi bayeza lapha bafike bame la hayi
Abona manje lo khathi wazi ukuthi angikwazi ukukhuluma. Ayingicabanga manje kumele ngitshelele abantu ukuthi bengihamba nabo bani inyoko ngibuza. Ayingicina sengibhala la. Hey, ngithi phela ngibonisi lephoyisa leyo. Lento engibhalayo ngoba mina phela ngithebe ngiyamaketha lapha. Oh, maketha kuphi ngithi enye ifem lapha. Lokhuza amatamati sauce nama mayonnaise besiyomaketha khona bathi iyaqasha lapha eSando. Bhale lapha manje imali zamani ukufonela lona nalona nibuza ukuthi imali yami ikhadi lami libe. Okay. Hayi. Magoga Sunday. Athi hayi imali bayilethile laba bana kade unawo. Bayilethile ya. Manje thina into eyenza ukuthi size sifike la sibuya ezibhedlela mamoshana ngoba labafana abafika bashiya imali bathi udubulekile ushonile. Yo. Athi ngidubulekile ngishonile ya. Alright manje nakho niyangithola nithini but ya manje sifuna ukwazi ukuthi senzeni sikuthathele ungidatha nommeli. Bathi avele uye lo ngeke sisamiyeka lo isihamba nawo sifakela ngoba bebathi awubona. Yeah. iBrixton beyithi ayifuni ukuthi uthole any visit until uye court. Yeah. So uyenzile ukuthi azangene kungene sikubona. Ngithi asala nisenithatha yena. Yeah. Badaleni nemthathe ayongilwela for ipain. Alright, sharp. Hey, mangizathi ngiyangena eboxini. Hey, nanga amadoda athafuna mina. Hey, nathi sifuna lo muntu mayiqeda licala nathi sifuna ukuthi abokhadi. Morgan Roof no. Nomfunelana hayi lo muntu lona. Uyazi waganga kuphi kumele imino yakhe itholakele. Endlini yomlungu washiya estray etshanini. Washiya ne straight bekabamba straight. So ama-fingerprints akhe atholakele. Nawo umhlolo. Ene lapha kula sathola lamagani. Yeah. Ngita ijive ke manje. Bathi ya lo muntu sizocela ukuthi simbhuke. Bathi hayi Brixton sembhukile nina nizothi makaqeda ngeBrixton bese nane nembhuka. Mela eBrixton. Ngithina umhlolo we manje ziyawa ke manje. Mara ngoba nakho manje sengishawe neoperas. Sengithembele ukuthi angeke ngithinte lezi. Yeah. Nayi operas. Jelele loya ngithi impilo. Uyavuma labantu bangifaka ugesi ukuthi ngiqede ukushaya operas. Athi into engeke yenzeke relax akhululeka. NaseBrixton awuyi wena eSuncity. Ngithi alright sha. Ay kwamampela ngizobathi siwele nali itroko liyaphuma leSuncity. Bathi impahla zakho baba thatha impahla zakho ngene etrokweni. Thatha impahla lapha. Kuri ukuthi etrokweni. Ayi bona abanye bababiza singene lapha mhlambe sibe boma-20 bavala itroko lishaya lichithe first list. Ayi siyafika lapha eSuncity kuyaskwata ngaphandle lapha 2 but masibiza igama lakho usondele lapho uzothatha iminwe sikwenzele ikhadi ngisondele lapha bangibize lapha bangibuze ndoda uboshelweni ngithi angiboshela imali endroba. Bukhata shap ngoba ngathi uyagula uphethe namaphepha kaDoctor sizocela ukuthi usihlihlele lento le labona masibabiza bashaya iminwe lawo babamba bashaya isimino into ubonile sikwenze kanjani shap lo baba athi asicela nawe sincede ngoba wena uzoya late esayini kusaza amanye ama-truck uzosinceda ngeke ungene manje ngithi shap ugwinyela amaphilisi ngithi ngigwinyela amaphilisi ngabathama shap sekuyimi lapha badonsa labo Dlebo ngababuza lapha hey manje uhlala lapho wena mina ngihlala kuphi alright mina ngihlala le eThembisa yamazo place ngiyamazo place yamazo Jabu captain yeah it's alright mawenzeka uphuma la batshela ukuthi uthwele
ya yamazo ubanzi ya yamazo orap ubroke ya saphila ubroke leso sikhathi umtshela isibata lapho umulo umtshela ubroke ukuthi uthwele ufula beyazo ya athama nami yezo sho ya libele ngiyakhuluma babuza hey uthini lo muntu manje khuluma naye bekasibuza ngeGrootman zaseKasi sizazi hayi ukuthi unifuna imali hayi ngithi hayi thamala mina inyuko yalabantu angisebenzisa mina hayi mina ngizenzele yami imali time hayi sharp mele sibuze ndoda mhlawumbe iboshwe yazithusela mawule belozithatha iminwe lapho mele sazi ukuthi awuhlukume ngithi angihlukumezi athi ya manje bhekake ngoba itruck lezo ngene iload yokugcina uzolala eHopsela ngizohamba ekuseni mase senesibhedlela sharp thatha into zakho phakile ukudla ngithi mina ngigrand ikhawulo ngisasenokudla lapha eplastikini sharp mangena lapha ngiyezwa lapha hayi toilet hey toilet abo bantu ababa toilet manje la esayini wonke umuntu uthe toilet umphethe ube empty lapha toilet ay nabukela lapha ayiyabona basukuma namaGrootman bengihleli nawo sixoxa la nanga toilet manje wena wayongeze toilet ngithami nawo thama ngiphiswanga masibuza ukuthi uphisiwe noma ngithi awuthamba ngithi angiphiswanga umuntu etoilet oyewenzana etoilet angithi uphisiwe bafethu nangu lo muntu lo ubani yena lo ngithi awuthamba ngasondela mophulungazi sondele mina ngithi ya kanti ngikhuluma nobani awuthamba khona omunye umuntu eceleni kwakho omile mawume lapho uyambona hayi mfethu bheka man angizeli ngale itayela ngithi mina ngizi ngeyitayela mawufuna ukubona itayela sondela la uzozibona itayela ngoba uyazifuna mhlawumbe socina ngawe wena awuthi siqede ngalabantu ngithi shabata siyakubona uyihlelo wazi kakhulu wena ngithi vele nami ngizwana nabantu abazi kancane njengawo athi mina ngazi kakhulu ya sharp ngithi nina nazi kancane mina ngimangaza ngoba nazi kancane nisabantu etoilet ngisukume ngiyongena la bathi mfethu the toilet awuzange ngithi manje ngifuna ukuchama wena uthi phusha umnyango bafethu lo muntu isiphakame ngithi angitsheli ngesiphakama uthi yami yabona angitsheli ngesiphakama chame lapha chame bathi awumiyele kancane umhlehlele ebhuketi sombona lo muntu soqeda semthamba kuzo zona lezi ezithi sizoqeda ngami sokukhona engihrontayo thathula ufiyazi bengingakuboni Grootman ula ngithi ushapho kunjani ayi ngathi seyabahlebela bafethu bafethu la siye trouble la kuzoshoba kuze kunguse la ziyaduma la lo muntu walezo la nyamazi umuntu ubamba inkunzi bafethu indoda yama hasty bathi uthini bathi umuntu lo mbe ukhuluma lento engifuna ukuya kuyo leya ngoba sesiphakathi nendawo siyegcineni lento yama haste because bekunama amaGrootman bathi abo basten ngingaba seBoksburg lokho so lamaGrootman wagcoka amaVersace phakathi yini lento engaka ngabantu be haste mawungena eDanyane because lawo bantu labo nje kuhlukile nabantu abashaya umthetho nana basondeli uthi yami kushithi nangaphandle besizitshela ukuthi lezi ezitshontsha ikaro kumele zazi ukuthi masibheka thina sibheka abo bantu ngoba thina sithi mangabe zona mazitshontsha ikaro thengisa ibheti sitshontsha spare wheel hambe zothenga iskipa neteki manje thina siyakha yakhiwa kuma inhlabathi neyitina ubone nawo ukuthi kholiwe hayi imali yemoto iyathenga imoto ithengwa straight egarage neprice efastereni asikokoti thina asikokozi bengitshela abo brigade noma ngihamba nabo ngithi mina wangitsheli lifana noThekeni bengimjola ngithi wangijwayeza ngalabafana begipa mina
Hey. So ngihlanganisa nabafana beekipa mina. La magrotman watuka la njengoba kungowabanela ngibone nje enye bayifakile kulama traditional TV wethu abo Chauke abo Rabutapi Ubojosayo. Yeah, uJosi ke besinaye ke kule scheme. Yeah, uJosi uyekiswa yithe bank eDube. Oh. Yeah, uJosi bekuyimanager yasebank eDube. Yeah. Ahlale Orlando. Yeah. Yeah. Black intwana ka Mkhwenyane. Yeah. Uthi sibari kuJosi. Lentwana uSylvester Yamazi Black. Wase Orlando uJoe Black. Yeah. Sibari sika Josi, imeli ka Josi sesika Joe Black. Umamliko. uJosi siyakuye endlini. Siyomkhomba sifuna imali yalapha ebank. First National. Simtshele ukuthi yempela bheka ngoba siyazi ukuthi uye umanager yalapha. Awusikayele imali yalapha. Yes, Google Josas Rabutapi. Uzoba aligned ngalento engikhuluma ngayo. I'm not saying Google for ukuthi ube ne-interest ne-appetite ye-crime. For your knowledge so that you understand the magnitude yale conversation yethu lela. uJosi siyamkhomba lapho ukuthi makangakhiphi lelo uyabhola. Yeah, and sizofika la cishe imeli cishe inxusi. uJosi ya cooperate ngendlela right nabo Orlakaw simkhombe nabo Pule uJosi ayavume sharp. Nabo uThebe beka eJapan. Nabo Ngemi uhlale Alexander. Bambiza uLucky Cebekhulu. Yeah. Bengireli naye. Yeah. Yeah, bekabaleka nayo Ngemi aphatha labo khada. Yeah. Sihluphe Morton Roof. Josi simkhombe lapha nabo khona iHrotman bebathi unhlanhla beyi teaser emncobe emfungulo. Unhlanhla Diploma extension. Bebambiza unhlanhla Mleli. Yeah. Yeah, bokule Hrotmani ithema iyekela ubutishara yazo joina thina. Yeah. Kuba kuyiyestroyela ama plan. Ukuthi le nyuku sizoyithatha kaye. Yeah. Because beyintswemo ukudraw iplan. Yeah. Ukuthi le nyuku le car sibonile so le car sizoyikhipha kuphi siye nayo kuphi sizoyishayela la. Beniyenza the old fashion, the old traditional route. Lento enibone ema-movie bekuyile. Thank you. So la magrotman abo Mike Gumbi, Themba Khatebe, abo Khati ungene kuleyo era leyo. Kuleyo era uKhati ke sengibuya nokomkhomba kwakhe eFosloras. Mnyonyobela kwakhe. Hayi nebo ingulube yabampela. Tholi kahle ngangidlula ngithi ngiyabona uBrigade mangithi ngiyalibona i20 hayi bafethu 100% ngkhona i28 ngathi la seBrixton elingena kwelinye ijaridi mazithi siyapaka ngithi ungapaka iclose paka endlini es6 so yehla ngenyawo masithi hayi ayingilibheke inumber plate ngena next door mangithi ngithi bafethu nayi le nje uKhathi ihlala la la 25 ngithi hayi bafethu sambe sothatha amagani siyangena silanda amagani sibuye. Sibuye sesihamba noThekeni 1. Thekena knock. Kokoko bazi ivoice yentombazane bavula. Yo. Mabathi bavula siqhamuke sesi56. Qala kade endlini. Sonibona sidonsa amagani. Yo. Khala umfazi lapha ningasibulali ngesidayi. Asizange ngizokubulala sifuna lo. Uyazi wena sikufunela uhlale la uthi sikhulume nawe. Yo. Engiqala ukuyizwa ke lento le 12. Simtshele. La magrotman yaze kukhulunywa ngayo ngeke uyiunderstand lento futhi. Bakhona abazoyizwa lento. Yo. Simtshele uKhati. Sukuse Brixton la. Yabona kuse force wathi hayi bafethu. Ya understand. Sithi wenzani wena ubenzana bafethu. Ushayelana kahle wena. Bafethu man. Ngazi nami nazi kusuke kuyispan sithi yabona manje lespan sakho sikusabi yabona lespan sakho sikusa under 6 feet down man bafethu ungangicishe sithi yekela amasimba yeah but it's sharp sizokuyeka yeah sestill khuza lenja yo khuza lenja ngasijwayela amasimba masiboshiwe le mali esizithatha kusimali yakhe lo yena kusimali yakubo imali yakini le imali kababakho hayi bafethu sithi manje wawushaya ngathi imali kababakho wena
bafethu ngisuke sithi wena masitshela isipani samasimba nathi sesipanini masingenza isipani sethu manje la endlini uzothina bafethu ngiyashweleza shwele bafethu sharp yela masimba wena yaphela kwamampela lento yaphela mfethu zanga sajwayela ma-out untshanyana mos bathi waze wamdubula untshanyana bathi bamnyonyobela uqine badubula untshanyana ephefeni la untshanyana bekahlale lokhuzeni e-Alexander ahlala nalo mntwana lo imeli kaNtshanyana yo asingene phakathi eDanyani sesivala ngayo because udlela iminyaka ebhaya amadanyana wavayile imaphi amadanyana usawakhumbula awuthi yami ngihambile man ngiqale eSun City ngacorrectisa inombolo eSun City ngishaya ama-28 bangithatha bengishaya enye ithothi bebathi usicaka-caka lapha bayibiza ukapteni wama-26 bathi ukapteni wesibili ilanda achoose wami khona achoose wami bebathi uSibusiso Msomi wase-White City kusho ukuthi nakhona bekaphakisa uMsomi engathi imlanda ngamasimba imvulele okapu imfuna inyuko so bengizwa nami ukuthi njalo imali uMsomi ayenzayo lapha ekhishini leyo sixaka-xaka kuyayifuna so ngathi ngelinye ilanga mayidonsa le okapu kunabantu bambhekile avalela uMsomi ekhoneni bese bagijima bazongitshela eselini bengisanda ukuphuma eshawo bangitshele tathwele hey man kunswembu lenzansi sicela uphume fast ngithi kwenze njani bathi nango uMsomi uyalimala lenzansi angifika lenzansi ayi ngithola ukuthi nayi le out seyigijimisa omunye ukhate esectionini okade asele nesection ukhate wakhona bebathi uguilty uMr Guilty nangu yabaleka mangivela Mr Guilty kuhambana athi kiyentsha yena insathipa okapu yakonhle ibatla uhlaba yena ki ibatla uhlaba liachuzwa ha uMsomi ngithi ukamoka ithi kena kamo kitchen mangithi ayimvalele khoneni gcine ngithatha ibhank stulo lensimbi ngilivala inyawo ngilibamba ngilithwala kanje ngiyakubo lapha noMsomi uphethele okapu mangifika lapha ngimmemeza ngithi esixaka-xaka athi makathi uyabheka azwe ngalo phezu kombombo ngimshaya khone lapha ngimshaya kusho ukuthi okapu iyele makaqeda ukulala lapha bheka phezulu ngililanda ngilidobhe shaya impama yakhona ngilivale manje ngiliphendula imbazo ngishaya egibhaneni kusho ukuthi ngihlanganisa inhloko ngishaye nesitupu sasejele ekhishini gcina sokuzela unye ikhata abathi udladla ligijima nalo khata lo bekabaleka abathi uguilty thola ubulaya umuntu wambulaya mosmuthoni mshaya ngale la bank stulo kusho ukuthi kuphuma igazi sometime ngamakhala nangamadlebe bangibambe lapha pingi ithi ngiyekeleni ngibulalele nje bathi hayi phela utlothola life mfethu utlwela muthona watsiba mfethu utsamaya high court jwana ubatla bulaya mutho monga motronkong utlothola life mfethu utlwela muthona ayina base ngikwatile nami awuthi yami nayo hey man yekelana uthwela ufwani imbamba bathi man lo muntu uyambona uzobulala lo muntu sekamshayile lo muntu okapu naye ngidobhele okapu ayi ngidobhele okapu inhliziyo yami ithi man kwaza lenja lena noma amanxabanyana ayi-20 esifubeni ayi ngikwatile lapha senyaqaqazela obiza ngathi hayi-2 ayi sengikwatile lapha ngithi hayi lenja lithi ngikwazi bathi hayi thwela ufikela lo muntu phuma kuye mfethu lo muntu unconscious manje akakuzwa noma ukhuluma manje ayi bangithathe lapha bangihlalise e-ofisini sokumele manje kukhulunywe kuzanywa manje ukugida lesakhe ukuthi sigida kanjani lesakhe njengoba sengenze kanje mina bungasho ukuthi bokukhona uhato obonile bathi ayithi sikubalekise manje kusho ukuthi ubalekela lesakhe Sonolvater ngifike Sonolvater lapha naye fika lapha ngithola lebhuno lelela lo achoose kaStanner Allen Hale ababona boStanner laba abagubha abagubha ibhenki eKrugerstop bangena baqasha shop bawuvela ande bank ngithola uAllen Hale lapho uyajima angifike ngikhumule nami ngishiya into zami hayi ngomjoyini lapho sesiyakhuluma noAllen Hale lapho uyangibuza ndoda uboshelweni ngiyamtshela ndoda manje uyanini ecourt ngamtshela
athi uhamba lendlela yethu moswena ngithi ya athi ya manje bheka ke ndoda kusho ukuthi manje kufanele manje wena ngikufake lelo raftery ngithi boza kahle silibele siring alene manje uyabona manje emosha lento manje yabona manje somosha yonke le topic yethu bengithi mina sizohlanganisa mina nawo sizwane sihlanganise escape emnandi yabona mina ngifuna ungitshele ngabo Steve McQueen yabona iPapillon ungangitsheli indaba yokuthi kumele ngithathe inombolo mina ngicophoza inombolo wathemthile ukubaleka lo hayi ukuthi ngawuthemthile ngihambile udabukile Danyana buzohleli yawo lo ngoba baleka kanjani so yabona lento ka manje utwala ufuneka ama episode ayi12 ka12 ubashina kanjani awubambele mina ngihambile nje mfethu mina ngihambile kanti usilaka ngitshile mina ngihambile abo sinayo yonke lento enonsonso ukuhamba uma stop ejayo ngawo ungitshela wathi mfethu le Grootman iyashelela ifishe emanzini mara uma ungayibamba uhlale nayo phansi hayi uzoza into zamampela usilayi naye ngithi utshelwa yimi mfethu masilibele ehleli ukuthi esilayi mina ngizokwenzela ukuthi ube semnyango uzohamba ukuliphi Danyana mozobaleka ngise Sun City mina ngihambe Sun City qala so ubaleka ngani uyavenisha nawe la or niyasaha hayi mina ngiye visit ngiphuma nabantu be visit bangibiza visit ngiqeda ukugqoka ngibaleka sengigqokile sebangisakazile ngalela baqeda ukugaya ngakhe live iminyaka eceleni banginikeza live banginike 69 years usadunywa ekhanda ngitha so ungene ngangakhi kule life ngibaleka ngina 6 months ngibaleka ngina 6 months so visit uphuma kanjani ngiphuma vele sengifaka ama tracksuit shaya ama tracksuit ngishaya impahla zasedanyane phezulu mangifika lapha na evisit hayi ngihlalele le khoneni phiki studio silegcineni hayi ngisuka lapho ngikhumule ngifaka impahla zami eplastikini ngiyibophe iplastic ngiyiphushele phansi khona live visit bababhizi ngento zabo lokhu bababhizi hayi ngikhumule kahle qale ngeyembe ngichange side labo kuhlela ibhandini mina ngihlale kuma elayinini yama Freeman ngihlale nama Freeman enumusha bakakubekisi kahle bakangibekisi vele mabathi time up bathi sizocela nina ama prison ngihlale phansi sizothi makuqala abantu bangaphandle nami ngiye ngiye mangikade ukuphuma egate lokuqala masiphuma kwelesithunga edayi shayi net kanjalo ngihambe ngithi mina angisameli ibhasi ngifuna uzongifanisa ebhasini khata ngoba ibhasi la sethele kunabo khata usenyaweni inyandulo ngithi awuthi ngikudle ngiyophuma ngale gate le South Gate ngithi South Gate vele ngiphuma kanje vele ama outer ngithi ayangifuna kune number kumele bayishaya khona umuntu kumele abashayele AK bathi kuno sinye sniper lapha senza amasimba le car seke yabulala aba out so manje batayile umuntu strong bathi le sniper sifuna uthwelunga ama outers azongivisita ngitshela empana pheka ke manje kunomuntu kanje khona icar so idunusa la eSouth Gate le car manje sifuna ukuthi sishayele la eSouth Gate ngithi sharp bafethu bhekani ke bafethu ngiyeleni kumagogo kanje ningifunela izinto ezisho umagogo abagaya ikhemu abagaya amatrix waphandle straight ngibaphandle kwamampela izinto zikamagogo zisebenza khona ubuyela kanjani futhi eDanyane vese sengimane ngiyayi adjust wena ngitholakala futhi enkunzini uphakwe HIV nje ngiboshwe enkunzini mfethu ngoba sengibuyela qala ugcokela iescape uqala ngicokele escape hambe escape ingabi nobufakazi bathi hayi vele ngoba ngigqokile siya-eda wena kahle hayi bathi hayi lesi sikhwinywe live uyazi mosi live bakunika 3 years kwesi ngene ku live ngiphinde futhi uplayna intambo futhi ufuna ukubaleka shaya induku ngidabuke hayi uthi ngifuna ukubaleka enyadabuka ngisasela eSun City
Ubaleke kwethu eSun City. eSun eSun City welahlile. Ngithi braso ngizishaya ngerazor ngithi braso idolo balitholela ingaba. Bathi hayi ndoda mele uye eGarden City ngithi hayi phone. Tshela ama-out ebafethu nge-Garden City izwakalana. Yo. Batshela ama-out afike lapha eGarden City angifuna. Ngwabona ama-out athi ngishaya iflate. Ukhathathi ngithi labantu bangilethela ukudla. Awulanda ukudla kwami kulaba bantu. Alanda ukudla makafika lapha bamkhomba bamgwinya. Bazwakala ngithi hayi nangu omunye na uhleli la ngasehodini. Bathi ngophi ngithi nangu ufake ijazi. Othi hita kuyabanda kusemsi. Abambambe phi. Khumula le ndoda ngithi yiyo le bhare phethe ama-chain bafethu. Baze bathatha ama-chain isikhiye bangikhumula ngithi bophani le bhare siyibophe. Bathi ayibophe 12 ngiyibophe mina. Bophele nasempetheni waseGarden City. Gone. Phume nama-out. Uyophakwa kabusha vie. Sengilanda manje mina uThebe wamaJapan. Yeah. Landa uThebe ke manje. Nangu uThebe naye uyabona ngisabuyanga empethu uhambile ngithi mfana ngisemnyango. Usemnyango ngithi ngisemnyango. Ngathi abafethu landani mina sithi bhalisa eGarden City. Athi nizongilanda sho ngithi ya. Athi mpethu uzongilanda nobani ngithi ngizokulanda nabongemthi. Ngithi hayi ngamlanda uThebe. Vele bokuyisiraka sami ngisifuna blind. Yo. Nimthathe naye. Ngifike ngamasimba khona. Amandla yeni wangaskipsini bafethu. Hey, nayi movie. Fike lapha ngithole umunye ukhatha besingazwani vela sontakala ihanyana. WeZCC enye bathu boy. Yeah. Mude nje omnyama. Walapha eSun City bekadelela. Yeah. Pedinyana ngilitshela ngithi wena Pedi wena ngizokubonisa iLimpopo. Uzoyibona ngeenyawo ngelinye ilanga iLimpopo. Uzoyela impompo ngeenyawo. Nitholana mina ngihlale ezola athi mina 12 ubukasinkethi nix mina ngithi angizokubonisa ngizohamba la ejele. Ayi ngenhlanhla nangu ukuboya nangu escort uThebe. Uhamba nenye itime abathi umkhizi hayi mangivela ngimbone. Nangu uboya ngitshela ama-out bafethu. Hayi uboya ngifuna ukumshaya nge-AK. Ayisana. Ngona ngilanda imvubu emotweni. Hayi ngilanda imvubu ngibuye na. Grootman isile le. Hayi mshaye lapha kusho indlela embe ligcine lasejele ligcine seliyibheshu. Umdabule ngemvubu. Yeah, lishaya lidabunge lela embe libe ibheshu selidlala kanje. Sengathi ibheshu la kaShembe selibe lidlala liphephezela. Umvuthuza ngemvubu. Uthi ngathini kuwe? Ngithi ngitheni kuwe wena boy? Zange utshela athi ntate 12 kuya ukuphi usika ngithi ungangibizi ngontate nontate njenga ngiyakupha ntate ikhupha tshwarela nekiyetsa umsebenzi wakhe ntate ngithi ngifuna ukubonisa ukuthi lo msebenzi useke awushiya kuzonda le bar namhlanje kusaphila hayi ngifuni kabi ngifuni ngithe mangiboshwa yeyokuqala ukuze emakhulukudu izongibheka ithi ikhaya injayi ikhaya ngiyezwa ngibamvulele egate ngithatha ikhaya ngibese ngimisa amathende ngiziqhubeze makavula lapha athethwe lo masipa awutho ikhaya kubuya masipa sanhlwela amasipa wena utlonyela wena abakampulela mo. Hey, bro, 12. You know, but time flies when we are really having thick conversations. I really hope you enjoyed yourself at Couchin. But remember, we are not here ukuthi sithi fundana amatrikwana namatricks bese nehamba noyenza lezi zinto. I-past ne-history ne-testimony kabra 12 wena perhaps ngabe ufile vele. If bowenza leza zinto angeke ubuye. So I am parking it here for vandag intentionally. And then sesiyeza definitely ke sino part 2 olandelayo ngiyazi ngizokulandelela vele nithi angazi ngiyokusendela PDM kubi kwamzansi wethu asibonge ke bra 12 man, thank you kindly for isikhathi bakurelease after how many years eDanyani ngoba sesivala and then ukuphumeni kwakho ama conditions bewathini usasayina so uyayiqhubekela ngempilo mfethu ngisasayina namanje ngiyosayina ngeyi7 yeah eJabulani police station but usayina until then but until uzof impilo ihambe base ngakatholi solution yeah yo lama kenge njengoba lokubhizi ulo waqela ngithi because kukhona uRayden uyamazi uNongoloza
unongoloza bekase yini letanyana bekase Leokop ukhulume kakhulu ngalento le kwathiwa hey umshaye ngeplanga udedeng u12 mfethu mina bengifuna indoda yokugcina enombolweni yeah bangibonise bathi nangu ubhova ucingo leli lasemashona yeah nobatshele bonke namasotsha ukuthi nizolibona ucingo namhlanje limemeza likhaliswa u12 yeah ngilishaya ucingo ngeplanga yeah ngilishaya mfethu lize lisho ngilitshela ukuthi uzojikeleza wonke lamasilo ubatshele ukuthi umthetho awusekho usawushaya umthetho bangaphinde bakuphakamisela u8 la eChalti Rekrutmani file ngondele ilimele blind sindile ingulube ngawe mfethu namanje intwana eziningi mangihamba la edropeni eKasi siyabonga zithi timer ezinye bezicela bomamazo ngakaphumi ukuthi ma asimamseleni igross nabe ngivisit umpazi ka Ivan uMando angilethele bengichairman ePirate mina ejele chairman eOrlando Pirate bengu Ivan Khoza wasejele bengiphethe iPirate makudlala iBhakania bowazi ukuthi ngikhona egroundini ama 28 nama 26 bake bahlangana bathi ngikudlala ifinal khumbula uMantu asilethele amabhola sidlala ifinal bathi angeke ngize egroundini abokhata baza bazongithipha bathi indoda ama 28 nama 26 bathi bagweba intambo yes abantu abangahlangani bahlangana ngawo ngathi leyo ntambo sizobona ke lo ngigweba intambo yeah ngifuna isign anginikeze nefile ayisign asho ukuthi intambo nayo ngoba mina ngazi ukuthi intambo ngayinikwa ijaji Mandela wayivala 94 ngayo court ngawuthola life yeah ngoba mina vele isigwebo sami kahle kahle bokuyidel sentence ijaji lasho vele latshela umagogo lathi lo muntu kahle akusumuntu ongabuyela emphakathini lo muntu akusumuntu ongaphila nomphakathi lo muntu kufuneka ngenze ngaye example so lelo langa kwagcina kwenzakaleni ngayithola intamba ngithi ngize ngiye Pitori ngibona laba nje abantu bahlangene ngawo mfethu ye bazokuhlebela abantu bebekhona egroundini eLeokop ukuthi kwashuba ngaye egroundini sengifake overall iplanga ngilifakela lisemkhonweni overall yasejele hathi mangifika lapha iPirate mayigqoka sengisondela ngizoba nikeza imigomo ucoaching umtshela ukuthi coaching ngicela labantu bangichaze nayi inyungu mina ngishonisa namaphoyisa first year lami bokufola bokhata nge15 ngiphatha incwadi ngibhala iball pen ukhata asho ukuthi uzobhadala malini ngimtshela ngithi hey short ibalance engaka yena mangayitholi le mali bakhona nje abanye ngibashayile ngokujampisa ukuthi bazobhadala nge15 ngimshaya phambi komphathi wejele ngithi ngifuna ukuxoshisa ke uzosho ukuthi sibangani mina nawo ngoba awunamvume ukuthatha imali esiboshweni uzoboleka imali esiboshweni mina maka sebabuza abaphathi bejele kube yimi futhi engivikela isipani sakhe ngimtshele ngithi hayi bengicabangela abantwana bakho balale badlile next time ongalethi imali yami zeyibeka lapha kumphathi ukuthi kahle ngikweleta imali engaka awumandi ukushare bra thola ufuka ukuthi manje wenzani yazi abantu bahlala bane interest ukuthi le Grootman sifuna eceleni kwethu le strict le ine discipline wenzani currently manje isipani sakho mfethu bengiqashiwe kaZwane finance ngitshele umshana ngathi umthimbane ungithola kanje ngihlizisana nalabantu lentwana ephethe i-charity accountant ngicine nami sengiyitshela ngalo charity accountant ukuthi wena mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe njengoba uyi-charity accountant phezu kwami
mina ngakurwaya mina lonke lethweba donsela insimbi ngurwaya ngishaya ngesitundi segani isiphongo ubebo manje sengikhulile manje ngiyacabangela ngoba ufunde nencosi yami bayasho ukuthi incosi yami beumngani wakho because manje mina ngeke ulibele ungikolekisa ngikoleka amamiliyoni mfethu wena bese wena collector i-debt collector yakazwayo debt collector amaphepha ayasho ngizokuphathela wona ku-second episode ngizokuphathela amaphepha ayasho debt collector yakazwana and walandile amamiliyoni mpethu yempethu ngibuye kwangibuza ama-Nigeria ngwangibuza ukuthini ngibuye ukuthatha i-iron lesitayela bengisithatha mangisagqekeza bengibamba i-iron ingamla mayengafuni ukukhipha imali ngiyibambile endlini ngiplug i-iron ngi-iron ifuba ngishisa uboya lo naye le charity accountant iphume yabaleka ngibonisa umuntu oyikweledi 450,000 mangithi asiye lapho kuleya sangena ngoba ithi ihlala naye kulama townhouse lapha eClearwater sangena kulawa ama townhouse yangifaka ngathi ngibonise lelo ngoba mina bengimtsheli easy way ukuthi faka i-tracker phansi kwale car ithi mina ngingene ngaphansi sifaka i-tracker mayiphuma le bar mina ngizokwazi ukuthi igijima phi kuphi mina ngiyozibambela yona ngize naye officeini so wathi hayi siyibone ngaphakathi sangena manje sengithi akaplug i-iron sokuphuma yena uyabaleka uyaplug i-iron uyaphuvula umnyango uyabaleka ngithi yenza i-iron on kanti ayisekho yabona Bratwaluf I think kukaningi ke kunabantu abafuna ukuhlala sesibadala manje ushilo ukuthi uyirelaxele nani if you don't mind mhlawumbe ufuna ukushare inamba zakho ufuna ukushare indlela otholakala ngayo but for izinto oqondile yabona so that si change impilo abantu mele bazi khuluma idiscipline neorder ungakhululeka mara mele wazi ke washo inamba yakho la ngeke ulale ebusuku abantu bazoyobala yes kimchipping ngifuna ispan blind all right no and ngifuna ukuhlala mpela no so sitholile ispan utshelwa yini debt collector ikhona mpela batshela all right ezolanda imali zabo inamba yakho uyonginika if awuyazi ngekhanda ngizoyifaka escreenini mina ngifuna insizwa bathi ingangonini emitha amawele mpela izoyikhipha imali ibekela uzoyikhipha imali salute that's how we wrap it out ama number mpethu 078 77 28 508 zoyisuthi ndu keep well and stay blessed